Maandamano nigagenderete kubwata inse ase Chinsemo au anena se county ya Kisii gatie Chinsemo chinde mwancho murigeri ekerebo n'abananchi bagenderete korobekana kegima akwemurunganiria ogokonga kwobugima na kumugani umurai wense Dr. William Samoiruto kwene kiabunango KRA amagori ebinto gosonya taribo nigo batere nigo bagochia kumurusia abisi jaragire Chinsa Ikomi chiabona magoroba ekerogenderete kubwatia emiroberio nsigetaseni kya Ndizi TV nabwo obwansu bwo Gusii ngokwarigania SMS Amayia manya kwariganaire asenchera ere yobwenge nyora sensemo ya Facebook nabakogendera gotonyora wetera Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News asomutandao Twitter nabogo twitwetera @Ndizi TV News erio togendere gusanga naboigo kwemanyia amange erietariane Everlyne Osero tokubwaterana nere Abigail Nyanchama kwene kiabuna chibicha nerio gicha wikeire asenchera yabene sanga na ntwe komerio Kwarianta chaka senchera bene korwase county ya Kisii wase umurirogendrete woka ase umuchiyo bosongo kubwatkana nero mbenene yaba na inchi abeso kirena gokora ukurobekana anene abasae kero bagendrete kwemurunganeria rigori iryobugima natano bugima nigo bagendrete gokonga kigima ekera magori ebinto abeire gakogenda gesara nigo abamenya abo babeire bawe soki ase Chinsemo au bugatagati bo muchiyo bosongo na okoro korobekana gotindi wogotongia chita ase chipara na guturubania ebintu na ebibanda bya obonya chingeni asinonya nabo kyabetereire abanyanyimbo korwase county ya Kisii gotumeka amarioki yokorusia amariga maiso ase okoreta obotoereru nonya nabo ningonkomanyi wabuna abanyanyimbo nigo nonya nabo babetereri wako tumia amasasi gose koruta chimbunde kero abantu babeire bakonyora chingoma korende wikabona nigo tutaramanya umubaro bw'abantu bari babeire bako tigerwa chingoma orobotogendrete kubwatia eroto cyokumanya senchera iyo boikiranu ekerobono korobekano kogendrete ase county ya Kisii nonya naboni babere bakumochia umurai wense na goteba bunabega kurigereria engana ya magori yebinto gosonya taribo nigo bagochia kumurusia bisi. You are just restricting the government down. Please, what you do, make sure there is no demonstration in every county, because you need to roll down the cost of living. Tumechoka bwana Ruto, tumechoka. Hii biashara lazima ikome. Sisi kama Kisii hapa, maandamano hiko sakaje shuka chini pole pole ama tukate muti pamoja na misisi. Tuanguke nayo. Tumeamua bwana. Tiara sikuwa kwa wengi. Kusema kweli maandamano ya Kisii siku ya kwanza tukisema leo hakuna mtu asiseme ati kuna mtu amesapota hii maandamano ya Kisii. Ni watu wa Kisii wao wenyewe kwa sababu wamechoka, wamejitolea wao wenyewe kwa sababu wamechoka na government ya UDA. Kusema kweli kitu rais wa Jamhuri ya Kenya angefanya ni kusukiza mafuta chini, asukiza kila kitu chini, ndio wananchi wajipange. Tumekuja kuandamana kwa siku ya leo kwa sababu uchumi imekuwa mbaya. Sisi kama wa Kisii wamesema ati tumeshiba. Hakuna kushiba, tumeshiba leo hii. Sasa tunaandamana mpaka mwisho, wenye tunakufa tukufe, wenye tunataka tukufe. Sasa hii tumefika wakati tunasema sisi kama wananchi tunasimama na baba, hali ya maisha irudi chini. Tulipika kule tulikuwa tunaambiwa maisha irudi chini. Sasa hii maisha inaenda kwenda juu. Sasa hii Ruto ametuacha sisi kama wananchi tukiteseka. Awano nase omuchyo bosongo bunekororokana nigo abamenyi be county yegaba bwate obururu obonene kubwatkana nogokonga kubugima tugotikana nayo nigo ase county ya Nyamira obotoereru bwabo bokoenekiwa kegima awase okorobekana gotaba gokoenekiwa nomwe obonchorire akogenderera abuna kawaida korende amange murigeito job manki nabegete kambyo rore kogendera kubwatia abuna ningikiria kira korekane ekerolitko litaraera eryo gotumanyia ningi korende chingakie chingonte tukomwariga AMase mokurwase county yo eria tumanyuna ningikeri kyabereke gokorekana korwa bwaga kietego ikachinse jiga job manki one konyuete ningikeri kegendrete gokorekana ase county ya Nyamira. Mbiamono kurwase studio ni gotonyora asemo kurwase county ya Nyamira angena bisi chia ODM
asa maandamano agocha abagagochaka korinde rituko ria rero buno mu camera person onako bagakoborokia nigo ensemo ya maegaiga torochenga oborendi nigo botingiri mono sana elinde konekia nga okorobekano kugwa maandamano asabasaba ngori gochi goikirana rituko ria rusengo korukore ase enchera yomorembe nonya nigo chinsemo ao ime county Nyamira echitu abatogotarera nigo tu abatokora nigo chire chintegereru ngantoro chinga maandamano ande nabagakolekana korene ntobe tukubamanyi buna mangana arabega gwatinga kurwa se county Nyamira anene mono aseritukeria sabasaba lya becha likorarigwa no moraibwe kyombe kya Azimio Raila Odinga ase asabete aba Kenya gwesokia sobonge na korobekana chinsemo ao igoro ye nganeye ye bill ya finance bill Posekende ngechikoba ase county Nyamira aseigo gento nabasabenga kendra gotengera Ndizi TV astora abatuko manya una mangana arabika gwateka kurwa ase county Nyamira na boigo chinsemo chiyonchokana ine kinko reporter ya Ndizi TV kurwa ase county Nyamira Job Maangi Nababwatani bobo mobwa Azimio la Umoja wa Kenya bakoragwa no murai bobo mobwa Raila Odinga nigo bakora umusangerekanobo asegeti ya Kamkunji meye county ya Nairobi abatarachaka amandamano ase chinsemo ao meye county yo awase Raila abagakororokana kumochia serikali ya Kenya kwanza akubwatkana nogo konga kuobugima ase abakenya ukwanire yerichiko rie katiba Raila nigate babuna abakenya mbabwate chinguru asamabukabo choko kora kende yonsi ekerbono abarai babere bakogenda mamincha no kugania kwabo nigo anena berega kuba mochi abarai kurwa sekiama kya United Democratic Alliance anena bachumbe asebungenene aso wake kura yo wetiari chiko lie finance bill eryo yabwate amachiko amakongu anene kubwatkana no komenta kwa magorie binto anene okokana kwebango asense media mafta tumeambiwa sasa wakati wa mazungumzo imepita sasa. Tuliwaambia wao vile ya kwamba katiba ya Kenya imesema katika fungu la kwanza ya kwamba mamlaka katika Jamhuri ya Kenya iko mkononi ya wananchi wa Kenya. Halo, wananchi wanaweza kutumia hiyo mamlaka wao wenyewe moja kwa moja kupatia wengine ambao wamechagua uwezo wa kutumia hiyo mamlaka. Sasa wananchi walichagua wabunge na hata wale MCAs. Wabunge wamekwenda kule kwa bunge na wamesaliti wananchi. Yule ambaye alinyakua utawala kwa njia ya bandia Bwana Ruto mwenyewe na vile amekiuka ahadi. Sasa nchi wanachukua hiyo mamlaka moja ili watumie moja kwa moja. Kwa hivyo tunaanza harakati ya kuchukua hiyo mamlaka moja kwa moja. Hokwana chinga kiechibaigo Raila nigaba otena bacha kire murobiro bugo sangereria Kisii cyabana inchane nekorwa somrengo Azimio la Umoja wa Kenya asataona nigo barengete go sangereria Kisii chi milioni Ikomi na otena nigo barengete go korokorobekana ko murembe ase chinsemo au asinonya nabo abaga kubo mutangani aso kubeka ese yae. Ndio sababu tunaanza harakati ya kuweka sahihi ya kuonyesha kwamba tumechukua hiyo mamlaka chini yetu. Ijulikane Azimio iko na watu ngapi. Tunaelewana vizuri. Mimi mwenyewe Raila Amolo Odinga nitaanza leo hapa hadharani kuweka sahihi, na nyinyi nyote mtapata hizo makaratasi, mtaweka sahihi zenu. Sawa sawa. Tulisema kila kitu ambacho tutafanya tutakuwa kwa njia ya amani. Tumeambia polisi
hatutaki fujo. Tutaki fujo. Vile vile tunaambia watu wetu wote, tukitembea hatuguzi mali ya mtu wengine. Hatuguzi mali ya mtu wengine. Hakuna kuguza biashara ya mtu yeyote. Sisi haja yetu zote kutembea, na tutatoka hapa kwa njia ya amani, tukisema tu tumechoka. Opio wandayo ibaigore omurai bwabare abake asebunge kurwa sensemeria ya ODM nigo baigo abaga otana chinga kiche chingwana chiabeire chikoera nabono ni chinga kichogo kora ukurobekana okwate bakora chikogenderera wika ekere serikali irabege gotegerera amagani ya Bakenya. Tumeshaongea ya kutosha. Hasa kuanzia leo ni action. Kuanzia leo ni maandamano. Wangapi wanaunga mkono maandamano? Kuanzia leo ni maandamano mpaka dakika ya mwisho. Nataka niambie polisi, nataka nikumbushe polisi ya kwamba miaka 32 iliyopita asanteni, Wakenya wazalendo walikusanyika hapa Kamkunji. Walikusanyika hapa Kamkunji bila idhini ya polisi. Ndio sababu sisi pia siku ya leo tumekusanyika hapa bila idhini ya mtu yeyote, na kutoka hapa Magaganyo gukora umusangirekano korwa sensemeyo ya Kamkunji ni gabara yabo ba azimio babakora abana inchi kwaso kurobekana ayo bugatagati mu cyo Nairobi asinanya na batwara na abanyanyimbo nigo bagania ko batanga asogoto goso aso bugatagati mu cyo Busongo na ko barutera chitiagas akorende nigo baba bako gose abana inchi kwengera abanyanyi baba kwengera abanyanyimbo asinanya na baba wanchiro na osase Chinsemo au asibagende tego kora kurobekana kwabo asenchira yo murembe. Na sensemo yende ime kaunti ya Laikipia nigo igatia baraiba bakobe kwa biara gatiyo yo kabeiro mugavana we kaunti ya Laikipia ndiri tumureipi ase okora babwatani be Chinseme cyo korobekana asensemo ya Nyahururu. Sisi hatutaki maandamano hapa. Hapa ni Nyahururu. Maandamano ni Kisumu. Peleka yeye. Sema na yeye. Asituletee hapa. Asituletee kijinga hapa. Peleka yeye. Waende ndani kufika hapa. Peleka yeye. Sisi hatutaki maandamano hapa. Peleka anatuharibia. Anatuharibia. Wanatuharibia hela huko. Waende huko. Nase kaunti ya Mombasa nigo korobekana baigo kwa bago koenekiwa korindo korobekana ko murembe gokora wanabara ikorwase umrengo azimio la umoja wa Kenya abono nyana barokana komochia aba gosaba chumbe bekyama kya United Democratic Alliance asowetiari chikorie chibesa gose finance bill na nekobori abanyanyimbo ko bari bagali gokora ukorobekana egekogera nigo bagendrete korera obosibole bwo mu Kenya. Tuwafuate.
vipi chini ikiwa nyinyi madaktari bado mwenda hospitali, walimu mlitupatia barua hapa. Nikaletewa na hawa human rights wakanipa barua yao. Kukataa ile finance bill, nilipeleka bungeni, nikaijadili, ikakataliwa. Ilobaki walimu, susieni skuli, musiende. Kupigwa tear gas leo napigwa tear gas kwa sababu natetea wananchi wangu. Lakini iko siku rais utarudi kwa watu. Iko siku nyinyi wabunge wa UDA mtarudi kwa watu. Polisi, mmekaa mkiua mpaka wake zenu kwa sababu ya stress. Tumekuwa na cases za polisi hapa wameua wake zao kwa sababu ya stress. Chakula hakuna nyumbani. Sisi kama viongozi wenu tumetoka mwancho mulgere bono egatie chinsemo chinde awasokorobekana kwa bagokoene kiwanga monensemo ya Siaya asepara ya Homa Bay Rongo asensemo ya Mudhurwa egatie chinsemo chinde ekerobono chinsemo chinde chigendrete koenekia obotero nonyana banigo murayirwe kiama kia NAK Kenya uyoboye goro mukonyi bumurayi Azimio la Umoja Martha Karua abagakora umurobere bwosangereria chisignature gose chisei chiaba bwatani bo Azimio la Umoja One Kenya ase ensemo ya difadha imeye county ya Kirinyaga chingaki omuraiwe kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka nerabagakora amandamano ase ensemo ya Gabiani imeye county ya Machakos. Togotigana na mangana yokorobekana nigo togoso ase sector yobochenu ase serikali ya county ya Kisii awase nyagetari nene ya Kisii teaching and referral yabeire anena ensemo yobokoreri bwa ambulance yabeire kubekemerobeyo yogochikobwatira nane chinyagetari au eryo koenekia abaroire nkonyora bale obokoreri asenchira yobwororo nabo igo ase rigori rigiya gose wakanira kende yonsi gotayo anena sibali bwate chikati ya NHIF kwana chinga kyecho nigo omotenerio monene ase obokoreri obwo Joshua Korir abaga koenekia buno gosiko kerege tamkirekyo na koenekia buna nigo berwete kagima kobwatira nane serikali ya county ya Kisii aso gwikirania obokoreri oboronke. Kwa majina naitwa Joshua Korir, mimi ndio branch manager NHIF Kisii, na siku ya leo nimefurahi kujiunga na Kisii County kwa hii launch ya ambulatory services. NHIF wamepeana contract, some agreement between the county government and NHIF whereby wakipeana services ya ambulatory services kuna refund. Kuna mikakati imewekwa ya kurefund hiyo pesa yenye itatumika na ambulances za county government, and tutashirikiana vizuri na county government, and I will urge the county government wachukue ili jukumu ya kupeana ambulatory services without any favor or anything else. So and I am also very happy that we are working together with the county government vizuri, relationship iko vizuri na tunaendelea vizuri. So I'll urge the county government to fully tap on these ambulatory services to generate revenue for the county government. Chinga kiecho nigo aba usakurwa senseme yobo chenu bakora na Dr. Marita babiri bakoenekia munamberu etekegima aso gwikirania obokoreri burubya gochiase abaroire anena sata na county ya Kisii nigo yariganitie ase okorwa obokoreri gorwase abaroire bonsi barabe bakoretwa korwase chinsemo au na kuboria abantu anene kwerikia ase omurubiro NHIF ero koenekia obokoreri burubwororo ntarino mogoko muna waziri atebire na chief officer ne manager ya NHIF Kisii rero ntubate mogoko chi ambulance chito chiuna konya abantu baito nyagitari ao as sub county chiefs ko KTRH tuntore tayare receive referrals jikolem aseigo rema ande kare mwarire ambulance ya chiriko yimoroire corporate mtara tware NHIF na NHIF egere etokonye Mwancho mulgari bona inegatiari na kwariganiretia semesema yeye Chinsa Ikomi asenchira yobwenge kurinde na mange togenderete go kwariganiria ayora chikomira na nere Vincent Onyanchage kuragense mona boigo Chinsa isato eria kumanye asenchira ere yoboikirano ekarabona barabe nere Ndemo Stephen asensemeria ye chigosori nera kumanyuna na yagenderete go korekana ase ensemeyo asemero berionsi ya Ndizi TV gendera gotonyora ase Facebook Ndizi TV News Digital ase YouTube na bogotonyora wetera Ndizi TV
TV News na bugo twitwetera @Ndizi TV News erio togendere gusanga na boigo kwemanyia amanke iritariane Everlyne Osero twabwatirana nere Abigail Nyanchama oyene kyamuna chibicha nerio gicha gwikeire asenchira yabene kerongo kuganiria oburigereri boro bya semero brilliance na boigo emagoroba irentoereru